Asamala 3.0 kahora di ring dolamara daithor merabhiti chuktihola atowar Prime Minister Narendra Modi pen kangpupon. Tihek pen CPDMDK atowar aphan India Prime Minister Narendra Modi pen kangpupon padopon. Bangso CPDMDK atowar Prime Minister Narendra pen kangpupon ahot daithor auditorium hall along pen mayalong MLA Dorsing Ronghang MLA Dr. Numar Momin, Local MSc and Parta, Karbianglong Autonomous Council Education EM Richard Tok B Lapen, BGP along ke claim kita mabang pu bang pia pen cenglok penang an kithe kiding atun cetong don si toa kangpu lamar jana long kelang don RDP don. Lapen halapu MLA Dorsing Ronghang pen kaningje pon ke non kangpu tang atawar do an tame kitang da prangji aphansi sai claim pon lo. Lapen CPDMDK atawar kitang ti doan tami election aprang kapatang dap ji lapen sorkara hin pen giklem pon bomlo putarang lipen ning jepon dorbagri pen Moses terang nang kilo berta ta leading side ni CPMD labang sotowa Chukiola pen kora anggo ana balas ke dolo dolamara dolo daithor da dolo de panjan da purilo di ring da purilo choklo bonge choklo masih labang sotowa ilum kopai kini kangku ponlong labang to non prime minister itu pen lama di dini tanang kula bangso bini amelong setong rapet jantung kecing honai dynamic energetic leader tak Dwar Baguri emisi penanpar EM dan Autonomous Council Education Department agai Richard Topi pen engineer pen technical secretary akar Autonomous Council agai Doteron pini mail to rapet heluing wang pendewang romasar sorgari kampura Mekar Sarmar ni Marley pen bong kumar tu tapi pini labang so kang kuame along ni limitang apor pen ito nung lename tangte juje ku na pulung dong la de nang ko pailo dili ko pailo si pini ilutu pini ni abang mohet ni liada coaching denta mala romo we blog long tame Muhila ujumita labang so Aceh cuadu along kelong dunde matante amen ke jok che lahai pemaphan kipipon labang so nili dak Dwar Baguri ai misia konsiensia lo romong we ablok kapuri ni marli tumben mo hitom tekang lo lasi Muhila ujumita sedame iltum Juga damtang dok mukalong itu tipon 33,800 bini letot na meke tipon tu kasi labang so pen pacing bara so nang naglo bini lada virtual labang so tawar at so kibui labang so kang kupon lasi Asam Mala 1 Asam Mala 2 Asam Mala 3 Asam Mala 1 ke itu ho hamren pen dak nili konsensi hauragat tinialian ke lagi Asam Mala 1 halabang so tangka ke 922 crore dia tolong na don pep ko dak reno bang tumpreng along pentela umrakata arijak anta tot elevated corridor sansi bonai ko Nilbagan Ujai dak Hauragat pen dak Harawati Nelian lake Asam Mala 1 Asam Mala 2 natai lum Hauragat ta Longdun no Hauragat elita kodang lo jini ma Asam Mala 2 di Longdun de sini nebon oh dok moka pen la kuduri romong we hai lak Asam Mala 2 lo dok moka pen kuduri romong we 87 kilometer like only Hauragat LA no sira pre pin no mayo tanda
lake Assam Mala 2. Assam Mala 2 long tangkapan lo 311 crore. Non Assam Mala 3 long bangke MLA CCA long 15 kilometer CP. Lasi Bukajan pen 15, Harogat pen 15, 30. Oh, West Anat pen ala Lakin pen border lagi atwar puilo hadat 11 de 12 kilometer ne adiste namat ho atwar ho so apoti banche sida 36 republic choklo gedi clear ho gaye Assam Mala 3 ke kilometer 15 GP 18 election dopot by tan try ne si Hauragat LA pen Bukajan LA pachirok pen anta West Karbiang long pen ta NCC la CPMD yang dah solo chok lo lah pakai la software dipilih nanti jatuh dah kohra nang le Quran tapi itu non pranga mangi ke major atwar non dulu tanglo next 5 years itu MLA tu main pen, MP tu main pen, tal anu situm development lompo, council pen kedip tak dulu, apa si ketua kebefak pini labangso melong citong rapet pen idum labangso tawar kangpu alam citi cetan lo, apot tili ningarok, lagi nang litum dak jape gawa yadung keduk, nang metang keduk pitangri nang mak. Penang apor ke kacamata duduk setame ilitum non apor bangke ilitum cuki wala pen kohora anta metang along liar lo atwar keherat lo pini dokungka pen dak kuturong lianta metang along liar lo keherat lo lason awar sai non bom lo lati metang so hawala lo cetalom chen pen cedam cemanggung labang so awar sai non tim kar benglong tum ke bori pen ke claim ilisum churuek dai doktor turam ronghang apan lapen ilu labang so sai lo nanggarap dun ke doktor Himanto Biswa Sarma dalam litum bahini pan itu mencuru pajir nangi tu pen nilihin menang jungjung tapi curu pajir si nilam ting kan ikon pardon Indoor Stadium labang so pada cultural hall along Bharat Prime Minister Narendra Modi ahin pen dat tawar kangpupon o choki hola pen dat kohoraan selengklot labangso virtual alaso inauguration pen dang tum kado guerat pangrum pensi tum labangso virtual function langdun pen inauguration langdun pen Prime Minister Chief Minister la pen de alang tum alam thi rat pen ajura pen api pen ilitum labangso ajur dingklui pen dak Dwarbaguri nilip labangso arat atum akenang sot nei atowar o chokiola pen dak kohoraan selengklot 36 km labangso bini long ekesom labangso long ekesom along rat logot ilitum dak Dwarbaguri MEC la pen IM Karnataka Was Council penili methang mata dolo pensi bini labangso ningarong arni si bini nang litu moi pen choro lo je Assam Mala 3 labangso pen dak Sukiola pen dak kohoraan 36 km labangso atwar kelong apot si Dr. Himanto Biswa Sarma labangso tangka maha nangapajir state government pen penan parte ilu CM sar la pen dak EM penil tum katuk awe je paduk pen CM sar je patir pipon pen Dr. Turam Hang je patir pion pen labangso atwar kelong si Dr. Turam Hang wanda churu pajir lopini amei pen si ngone prangabang yarni ning khepik BJP government konsuri akerap pipajir penan parta kedam gewang labangso ka cheleng warsai mukha RDP pen non son tawar nangapi pen non prangabang yarni anu selong galang puning thelo la sinang litum media hoi pen to media thro pen ngili BJP government afan litum churu pajir
Pero sotobargamente si patang kunci dan panani jenis. ngabang ke prabjin pen patang pon fancy baki ke department makam lo nil tum ke towar deng lo tangka sengson lo tendar ke klaim pendang lo towar patang towar pe misen nei lan ke ditum dat engineer atum pen ke to department makam lo anu make dasi prabjin nei nang tum theklong lo ke o da non dok muka pen da kuri rong vet towar nikan siang bong sipini khelap misen o pini hamren pen da kharatin alian ningkan si niang mong si helap mesen pulo tang te sote mo lage 36 pe ola ke 87 kilometer 87 na ningkan si bong mesen 36 lo ningkan si tan nang nima si nima tha si ningkan sing bong tangi si ningse Ini dalam program ini gotran itu betma ali luar nanti dan kita. la lo ni limot pulo moti to war ka patang te pang ngaprangi ka do go wike la ke department dum silang nang ko itu mahin pen ke angka section lo pinai tiet lo to war deng lo lan Emre sonte nanti como lo tenara le si bilang antu ye tiket tin ko ko sante nanti tiket ko ko nanti ai pan ni tiket tiket alam mangke la ke high command si bang mathapo la pente nili pudamji bang la lo je ma rok le tiket long hatami litum dak haraga dele bangke chugdam tang nili hut kwan ma ke hai ke ong la pen anso se ke ong pen si hai kon